Tu jedinstvenu privredno-turističnu manifestaciju u Srime organizuje Srimska privredna komora, mesna zajednica Erdevik i opština Šid. Toho roku na zmahanju za najljepši srimski kulent, brend toho područja, učestvovali veće od 150 produkovatelje toho delikatesa od švinskog mesa. Na predaj jest nados i drugih kvalitetnih produktoh, kto pobedzi bude poznate až na večer. Hoć še organizatore obavali od chvíli pre dišć, do Erdeviku prišlo vecej tisjači naštiviteljoh zo žemi i inozemstva, a najvecej zo Beogradu i Novoho Sadu. U kulturno-zabavnej programi učestvuje kolo 700 amateroh zo velikih mestov u Srbiji, a uspišno nastupela i Mišana mladša špivacka grupa kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš i Srpskog kulturno-umetnickog društva Svjati Sava zo Šidu.